جروجاوای کوردستان به خلک کینوج برنامه روجباش کوردستان امر پیش بریونه. تایبت جبونا بینر خود بیژن روجباش به هویا روزه که خوش دناو ده کلی و سرکفتن پر دولمند اجواره هوی دارد کن. ده خلک خویا ایرو دالی وکی دسپیک جبونا تواهیا گلی خوی ازدید بیژن ججنا و پیروز با. ججنکی کوته ده هرو هر سالکی سرکفتی با سالکی هوی تده با سالکی که هرو هر خلک ما و نتوین ما هبونا خوا ناسنامه خویا رسن تیدا ناس بکن و هیوی خوا بتواهی تیدا بسر بخینه. دخلک خویا ایرو جو برنامه روجباش کوردستان امباله دکشین لسروی مجاره گلو خرکی می ازدی ججن خوا چاوا پیروز کرن. چاوا نزیک بون هر وحالی کلک آویجی تایبت لباجار کوبانه ای سال اف ججنهانه چاوا هاتیه پیروز کرن ام به هفره وان تشتیهانه بتواهی دریا خلک خود ناس دکن لیوکی دسپیک میوان خواج ورد ناس کرن میوان می دسپیک عدنان کالو اندام کوردیناسیونا یکیتیا ازدی سوری لجیهانه جوت دبیجم روجباش بو هون چاوا روشاو چیه سپاس بو ججناوج پیروز بو حموگو هدارا سلاورس گلکی سپاس میوان می دویمین جی مجدولین ای بو بردفکا یکیتیا جنین ازدی یا هریما جزیره جبوت جید بیجم روجباش روجباش سرچاوا ججنا حمیا پیروز با یا حمی گلان گلکی سپاس دکن هروها میوان می سیمین جی میروان ابراهیم اندام کوما گوونده یا شهید لالش جبوت جید بیجم روجباش سپاس ججنا پیروز به و ججنا همو گله ازیدی و گله کرجی پیروز به گلکی سپاس دوباره بیجن ججنا و پیروز به ججنا کی پر خوش براستی کود سر گلی می کرد بگشتی لروجاوای کوردستانی هات در باس کرن هوال عدنان ام دسپیک جمو دسپیکن یعنی وکی دسپیک جبونا چهارشنبه سری نیسانی بخوازن دسپیک اخفت نکی بیجن کرن بکن يعني ديسا جي جبو حمي تماش هفالين ستيرك تيفي جبو حمي مالباتي شهيد وشورشگرا جبو برخودانواني زندانا جبو ريبري نتوي ريبر ابو وجبو حمي جواكا كرد الحرچر پرچه كردستاني ولما ازديا جي ام في چارشمي پیروز زكن دمام بيشن چارشم واني ناوي چارشمي هاتي ناسكرين لي او سرسالا ازید خانی سرسالا ازید خانی ام بیجن ججنا طاوسی ملک یعنی پیروز کرنا و ججنه به گمان ننه تشتکی به هزار سالایی لگوری دیدم و لگوری درفت نها پرهات خانه کرن یعنی هر کس آنه دپر دماد من نویری ببگو تا امی جدینه یک جی افسدم بو یان ددیا چهارشنبه سری نیسانی او د چاندامه ازیاتی دجی دهندره مالا د نای پیروز کرن لچولات پیروز کرن ل داگرکریا گل سر چاندامه سر اولامه سر دیروکامه دهات مشاندن دهیشت گو ان و چهارشنبه برنگ کی و شارتی او دهندره مالا د پیروز بکن ان و بیشن دیروک کی دریجن به نتنی بسدی سالایی به هزاری سالا در باز بو لیچ اف ججن بخوی نه ججنک ام بیجن راست اولا ازید خان و ججنی چیت که لی نه ججنکی تنی اولی ججنکی می چاندی چاوا د چاندا اولا ازیاتیه ده چما اف چارشم وکی سرسال جبومه تی ناس کرن و تی پیروز کرن اونها جی درفته گوچه بونه ایده جدروه بکوم و بدیلان و بشاهی و لسر راگاندنا دست پیکاوی ما جنود و سسیاد دست پیکر لهریما حسکه ما لسده دست پیکر دما رژیمه بو ما پر آستنگی دکشاند لید هات مشاندن یعنی تش نجمت خواستن گرک صورت رئيس هندين قال كون خطابك كيجو يعني ما جيت قلت جيبوا ام بيروز بكن جيبوا ام في جاج ناخذ درخش درف براستي ما بر تنازلات ذكرن وبر تشتاق وما تخص ام بيجن بكن جيب مردمان لوكي قالك قاوا عول هادر خستن بدسبوكا شورشا نوزي تيرمه الروجاواي كردستان ده ايده بيترش وبرنجكي ام بيجن اشكره و دعوانامه گشتیش بو هر کسی تفلید بین
ev cejin dema em bibêjin ev cejin çima em bêjin çandiyê çima em bêjin bi rengê hêka tê pîrozkirin çima ev hêk tên rengerengkirin em niha vegerin li dîrokê taybet em vegerin li felsefê netewa dîmokratîk li felsefa biratiya gelan ya got niha di pir mijara de rêberê netewî rêberê gelê Kurd rêber apo vê tîne ziman û îro proja netewa dîmokratîk biratiya gelan li Rojavayê Kurdistanê dema em cejna xwe çê dikin birayê me yî Musilman ji Êzîdiya bêtir tevlî dibin birayê me yî Ereb ji Êzîdiya bêtir tevlî dibin ew di dema dewletê de di dema rejîmê de ew kesê xwedkirin ulemayê dîn lê ne tişkî wan û ola misilmantiyê li ser heftin nebû girêda bûn siyasetê girêdayê bûn saziya ewlekarî kar xebatê wan çi bû em bibêjin ew propaganda şerê taybet di nav pêkhatiya di dan meşandin lê îro ulemayê ola İslamê ola Siryanî û Ermenî û her wiha çê qas çand û olê di Bakurê Cihlatê Sûrî de hene bi xwe bi cil û bergê xwe û bi çanda xwe û bi navê ola xwe tên tevlêbûna xwe ji bo vê cejinê çê dikin û pîroz dikin. Çima ev cejin jî em dixwazin destpêkê vê bêjin mesela çima di vê rojê de yî pir kes dibêjin çima di vê rojê de yî çima bi vî rengî tê pîrozkirin li gorî bîr û baweriyê me 3500 sal berî mîlad ev cejin hatî çêkirin. Çawa hat çêkirin dema Xwedê dan naskirin. Bi çi dan naskirin mesela em bibêjin bi çend gotna em karin wan gotna jî bêjin nihanek dibêjin çima hûn dibêjin Xweda û çima navê ola we ez dayî û çima giş bi hev girê dayî. Di vê rojê de gotna hat gotin bêje ya ez da te xwedayî tu nehatî dîtin bi çavayî û dengê te neketî guhayî lê te hat naskirin bi hêza xwe û bi avakirina gerdonê û bi xemilandina li ser rûyê wê ji hemê reng û gîhayî. Vî rengî hat naskirin. Mehna wê çi? Deman bêjin reng ne tenê em bêjin rengê gula ya rengê gîha. Rengê insana, çanda insana, zimanê insana, kontorê insana, em bêjin çi qasî ji teyr û tivîk û gîha û kulîlk û insan û heywan ev giş li ser vê gerdonê dijîn. Divê rojê de çi münasebet çê bibe, şahîd çê bibe. Erê divê demê de em bêjin ma şahîd ne wekî niha em bibêjin heqwas imkaniyat hene heqwas em bêjin nûê şêranî û berxelkê ev tiştin neyê divê demê de lêgerîn kirinê divê münasebê de tiştê ku müşabih ji gerdonê re çi ye heqwasî zindî tiştê ku zindî hêk e hêk bi xwe zindî ye ev hêka zindî dema tê kelandin tê cemdandin yanî dimeyî em dibêjin dimeyî yanî wek gerdon wek tapa erdê bi erebî dibêjin kura erdî ne û heqwas rengê li ser wê çêbûn jî li ser rengê hêkê rengê neteyîn yanî hemir rengat li ser ew dike dirisîmînin. Di demê dawî de mesela bêjin piranî rengê sor hinekî ew giraniya wê çêbû çima rengê sor di ancamê heftê û çar fermanê pir xwîna me yî sor li erdê hat rijandin ew jî tê heyî pêşkêşkirina wê ji bo mêvana ne tenê em bêjin mêvandariyê yan jî bi erebî dibêjî ziyafeyê ji van renga dema mezûban didin mêvan û mêvan ji destê mezûban digire ji olê cuda ji çandê cuda mehna xwe qebûlkirina pirrengiyê qebûlkirina pirdengiyê qebûlkirina pirçandiyê ayna fikir û felsefê biratiya gelan netewa dîmokratîk û îro li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin
لباكور وجهاتي سوري لورا چارشما نشاني هركس كيفا خجيرتينه نام بيجن برايمي بسلمان يكرت از لغورنا رينامني شخصية يعني جما بيتر سبرناكه چارشما سري نشاني وري نسو جيوي ونتشتكيم بيجن دخوينه دي چانداوي بيف گريداي دخويناوي دي اشخو چارشم وی رنگی دیما شاندن لو اوروبا وقت در فتي في دري ام بيجن بلكي روشا انسانا الاوروبا لغوري قوانيني لو در تيما شاندن كارو خباته بلكي وقت ما نكارن مهكي بري چارشمي حاضريا بكنو بروفاتا بكنو جو چارشمي ليل غوري امكانياتي هني پر جارا جدرو دما هوا خوش جدرو شيدكن پر جارا الهندرا شيدكن والبرجياتي بيروز كرن جبر برفري خوازم في جيبي بيجم اوه اموي مجاري تايبت لسر بسكنين ايسال بقرصايجي لكوباني جهات بيروز كرن راستي ام تخوازن هين برفره ترجي ناس بكن تقلي كم جارج يعني سر زمان يعني هم بلكي بكورتاسي تشيروكا فيروجا هاني تشما قيس رنك تينا بكار اني اوروبا تشاوا ججنتي بيروس كرن وبهمان مجاري كواني سر زمان هبال مجدولين الزنارينا تجي جبونا فيروجي وتشتكو هبالي مجي اني سر زمان ميناك ام بيجن دصالين داويدا هري بيت الرنج الصور لسر هيكا تشكريان جي هري بيتر وصار رنج الصور خود دا بيش هفالي ما قوت جبر بيجن جسد ما حفتي وشار فرماني كوب سري خلكي مي ازدي هاتنا افرنجي هاني حقيسي خود دا بيش لغورنا ريناتا وشو باندنا تجي وكي جنكي جبو مجاري كو هفالي ماني اسر زمان تشتكي بيجا كرم بك براستي از ديسا دبيجم از سرسالة يزديا بيروز دكم الحمي قلان بيروز دكم يعني ما مستاي قالك تشت ننسر زمان اما دسبيكي دا تديت يعني دما كلاندنا هيك وقت ما مستاي قوتي او جماد الدنياية تدي جماد الدنياية بهيفاني ساني دبخا جماد الدنياية وبشترجي سر مثلا يعني بخاش زودية بري بشسد و 12 سالة بري ميلادي او ده هيفاني ساني ده دي ساد روجا يعني چارشمي ده تدي او عربي وك عربي ديفيجن انتصار يعني ميديا سركفتنا ميديا لسر اشوريا جيبو دو دميدا 612 بري ميلادي بشتي في رابو او كرن ذاتي بشتي ميلاد مسيح كرن افر سرسال كرن ميلاد مسيح ده بخا چهارشنبه نيساني او يه سرسالة حمي دنياي بو سرسالة حمي دنياي بو يعني استوى ما مستدبم جبر حفتي وشار فرمان تدي جبر رنگي خونه لأما رنگي خونه تديد مهاني ساني داد بهاري دا رح وخون حتى الجاني انسان ده ودي حمي اوادا يعني رح خوناوي تي غيراندن خوناوي دمشا هيك وقتا هيك نوچه دبا تشيلك دبا تشيلكي ام دبيجن عفريني دبا تشيلكي مريشكا لأما وقتا ده خون دكافي تديت او جي يعني معناه ده معناه هيكا صور يعني زيدا لأما هيك حمي برنجي بهارينا وذاتي دواهي في ده جي زواج چينابه يك و آجوتنا عرض جينابه حيا نيچرواندي صيد او جي چينابه جبرت دي حمامو كان بقمريان حرتشتك هيك خادكه دواهي فيدا هيك خادكه اجبر ويجي جبر زرار بينابه يعني جبر زرار بينابه دواهي فيدا هيفكي يعني بيروزة يعني براستي هيفك بيروزة
و سرسالا ایزیدیا بخوا سرسالا حمی دنیای یش دست پیکی دا لی اما نها ایزیدی بتایبت گلکی مانه لسر و وقت ما مستجی دای خویان یعنی براستی ایمال عفرینی برای من زانی ام چوک من زارکم من زانی بخودی مزانی دو گوتن چارشنبه سور ما دو گوت بلکی خون گلکی هاتیا رجاندن جبروی ناولی کرن چارشنبه سور لی اما پشتی ام مازن بونونه که من ندکر عیدی تدیج بر ضغطا نظامه یعنی براستی ما نزانی ما نویری گم ببین ام ایزیدینه نه این ام عیدا جی پیروز بکن یعنی ما عید زانی چاوا مزانی حیا از 10 سالی بو مزانی بس عیدا روژیا رمضانی هیا بله یا بچوک و یا مزن یا بچوک و یا مزن ها او زانی ما نزانی عیدا کدن ما نزانی یعنی لی اما ناکا براستی یعنی ام زانن عید ما و جشن ما و هر تشتکی طبيعي اوجي يعني امي راست بين بخير ريبرتيه يعني راستي ريبر ابو يج مرة كري جنب تايبت جنب تايبت يج مرة كري وما داي ناس كرن يعني دنياي حمي بيتره براستي يعني وان شاء الله يعني اف صاله اي سال جي اف چهارشنبه جي ریزگار کردن سروک آپو به امید ناف خواده ببینه. بله. درباره مجار آمده دوسیا ما آمده کردیم. یعنی حوالی مجید جشنی ده آمده بون. دیمنین پرخوش مرکشاندنه. آگاهی پرخوش دریا و دوسیا آمده هیا. امروز تماشا بکن و ودگرن جم میروان. پرسین جور به جور جیجی دکن. کامل تماشا بکن پاشه ودگرن. بینری مشخوف دوسیا ما آمده یا کامل تماشا بکن دوباره رو ودگرن. میوان هیجا رهبری افغانستان به همو سازی خواه حزب لشکری پارتی سیاسی سازی جواک سیویل کسایت سربخواه و همو کسین آماده ام جشن چهارشنبه سر نیسان سرسال ازدیان لو پیروز دکن ناوی من گل جعفر منسقی اتحاد زدین سوریه وکو امزانن هیرو چهارشنبه سری نیسان شرقی جشن سرسالانه ایزیایه ویرا دوین چهارشنبه سور امل دستبیک ریبر آب و مالبت شهیدا شروان آزادی تایبت گلمه کرد ایزدی و کردا تواهی مروباهی تواهی هم پیروز سکن و هیرو ام دوین اف جشنه که دیروکیه اما کرد ایزدی به هزاری سالا رغم وقف فرمان لسر مهات نچکرن هفته و 4 فرمان سر مرا در باسبون لیرو پروژه نتوا دیمقراط دندر خسری دیمقراطیک دا ام با جشنا احیات کن ام وی جشنه ام بهیوینه به جشن آشتی و آرامیه جشن اسلامتی جملت کرد تبایی را تایبت اندری سوریه ایدن ام بهیوین اف جشنه به وسیله و گرا کرد می عفرین گو کتا 8 سالا هیرو بدار زوره کوچبر بونه ام ناد هندر هرم جزیره داوی شایل دار دخینن ام بهیوین به جشنه داویه گو ام وگر نعفرین خوی رنگین
جوار بابو کال خوا لبر زیارت خوا لسر آخا خوا پیروز بکن جاره کی دنت بیشم چهارشنبه سری نیسانه لمروایی تبدا پیروز بکن الیاس سیدو اندام مجلس رهبر مالا اجدیان کانتون الجزیره ببونه جشن چهارشنبه سر نیسان سرسال اجدیان ام وی جشن لهمو گلی خوی کرد بتایبه دگلی اجدی لهمو گلی جهان پیروز کن راستی اف جشن چهارشنبه سور جشن که پیروز البو اجدی او جشن که دیروکیه ام بهوینه اف جشن به جشن آشتی و دموکراتیه بو همو گلی سوری جبر ایسال ام سوریا كانوا دي جيان دكن بشتي يعني قهرتنا آل سوري شيبو رجيمة دسلادار سوري رابو ام بهيفينا حكومتنا قاعدة كاربة باش داربونا همو بيكاتيان دستور انو ده جديه خبقرن وهمو بيكاتي همو قال مير سوري كاربن جزن وهنجي خوا بآزادي براحتي بيروز بكن کتنا و دی چهارشنبه سورده برسه و گو تجاری طاب نای بشارتن جبر بیگی دی چهارشنبه سورده ام دین نبیرا خوا بیچاوا هیزن خراب هیزن میجی رشو طاری هول دان گو کمکوژین خراب لسر ما ولسر برادرين ما وملتي ما يزيدي بكن لشكش خديرة بسرنا كتن ليلى ابراهيم حفصر كمالا يزيدية الكانتونا الجزيرة قرأتها وركم طريقة نالي ورا الوهاب کرده همو کسل بده حاضر بشم جشن وان پیروز به جشن همو ملاته پیروز به تایبت ازیدی هم گل کی کیف خوش نیرو گو هم به جشن بدار بخن بحاضر بونه همو ملاته بده همو پیکاتی بده هم گل کی کیف خوش نبینا هم بشن جشن بین روز بین همه کیف و خوشی و شاهی بین
بینری مشخوا ام جدوسیا خوشی و گریان بهوینه کو هون جوان دیمنه کو هاتنه جبونا و هاتنه آماده کرن و پیشکش کرن هون پیکیف خوش بوبن ام نهام بجار خوشی بهور بردوام دکن میروان وارن جمعه از خوازومه بپرسم ججنا چهارشنبه صور جبونا توکی جوانه کی دست پیکی تشتکی و بیجا بیرا جی میناک تچاوی ججنا هانه پیروز کر دست پیکی از دیساد ویجم ججنا هموی زیدیان و گل کرد و گلن باکور و جلات سوریه پیروز با بخودی من وقت جوانه کی دما کو هم چن ججنه ام با والی خورا درد کفین ام چن وی داره ام چنش خورا مثلا درقصن ام چن عیدانیا خو با والی خورا دکن و جبلی في يعني ام درد كفن ناف طبيعته دما كو انسانك در كفن ناف طبيعته او انسان دل خوش تبه ام دما كو ام دچن وي دري نتنه حواله خوي زيدي جاند بينن ام حواله خوي مسلمان جيد بينن مسيحي امش حمو اولام حواله خل جهه جشنيت بينن جشن تشتكى جلكي خوشا دما كو هر جشنيت تجلك جوفندا جيد بينه جلك كوما جيد بينه نهاية من روجا چهارشنبه شوم جشنا لعاموده لگنده توگره الوی داره من بكوما جوفنده همچون ما فقراخو ما قدمان ده ادام شخور وی دیمان ما خوارناخو خوار و ام هنك يدن شخورا قرين مسؤولات قرطن ام كيف خوشمون بوالي خورا ادام وگران مالي هنا كاتن زيارتا ما كرن عيدام بيروس كرن و افو جشناما داوید از دی ساعت خوازم بیشم از بیوی من مصالح وری سروکا پر آزاد ببی و تعبا شهیدا الفالانچ. بله مروان تا گوت مثلا روزها ها روزه کی جدایه نه هون دچن تن تو حوالی خوایج اولن دی هم به هفره ججنا هانه پیروز دکن تن سردانا وجی دکن و از بیت زانم و جه باوری دمجی کو ده همان دمیده د ججنه وان دجی تب خوجی دچا تجی روزه خوا بواره در باز دک یعنی افیا کهانه جمعته پیدا کرن جوان تایبت نفش نو کو او اولا تقبول دکن و چند تقبول دکن و تب خوجی یوان قبول دك أو بهذا هم بيروز دكن جرينجيا فيك هانت شو قيسي هيا يعني هون وكي جوان هو فرق جداهية ناخنة يدي نهاية ما جوان يعني دمكو أم دبن هفالي هف أم نابجن إنه أولا تدس فيك تشيا أم دبيجن كا عقلية تشاوي أم دبيجن كات تشاوت أوليدن تبجرينه دمكو أوليدن تبجرينه مسلمان بي تمسيحي بي تشبه أو تش جمرة نم نجرينجا راسينا في جوانا ده يعني حال ده تمام يعني هذا أو تطرفي أولي تشتغلوا أو نين النقابة وبتايبت ناف جواني كرد ويروجافاي كردستاني جبركو أوجي بخيرة بارتيه بو وان نهشكو أو فرق وجوداتي بكوي ناف جوانا تش أولي بي تش ثقافتي بي وبراسي تاني زمان يمجي دماكو ججني وان شيدون شي رمضاني بي شي حاجيا بي از ناوی واجی ناستم از دچم جوان ام جشن خوب هفرا پیروز دکن ام به هفرا درد کفن تفرق وجوداتی جمع جوانا نینا دما کوشتم عموده من هوالنا خو مسلمان دیتن زاروی ملانه جی يعني باویان شیخ ملانه و اما والی هفن يعني هاتنا جشنا مجی پیروز کرن تفرق وجوداتی نقوام جوانا تنینا چه اول به چه يعني مسیحی به مسلمان به ازیدی به بله راستي نرينا كي برخوش نولو هفال عدنان دما كومبالا خود ديني يعني مثلا هفال مجدولين قوت بتشوك بو نزاني بو ججناوي تشيا روجا كي بيروز نكريا هنكي زخت هبو لينها امبالا خود ديني وكي ميرفان قوتيا راحتي هيا حسكرن هيا وك هبيدنا بحمو اولونتو وبيكاتي عنده هيا افيا كهاني تشقيسي لقل نفشن يبريجي هبون لقورنا ريناتا يعني نها بيجومان شدمي وكاشي نزاني بو تشري به لكور هي هر هرمك جي خزايا كوي هبو عند سفيك كيف بيج بو مقارب الشيروفه بكن هم بيجن هرما عفريني هرمك طنق بو وغريداي ام بيجن حلبي ودردور غريداي باندور وكل ويدر يدهات كريج فيدر بيتر ام بيجي الفيدر جزيره هناكي برخداني كبو چما عرضه كيفره ملتي جدي مساله الجزيره ده سال داوي بلكي چند ماركتن باجر لجزيره ملتي جدي نكتي باجاره مالا خو نبري دبج گندي خو نتركاندي نكتي باجاره او باندور پرله نهاتي
لی بگمان یعنی هیویه آزادی هیویه دمان بیشن آزادی پر معنی آزادی او آزادی هشمندیا انسان تکوشینا لهمبر ذهنیا جواکا پاشورو و اول پرست به ساله دریش تکوشین تی کرن لی در روز آوای کردستانی دم بیش روز آوای کردستانی امنک بلکه سر آستا باکر روز راتی سوری گشی او نبو به لی سر آستا روز آوای کردستانی ایده او مرحله در باس بو حوالانی زمان مثلا پر جارا دبیت تی یعنی 4 جوانه ملحفت هو بونه یک عربه و یک جی کردی مسلمان و یک کردی یزیدی و یک مسیحی و بهورد مشنو و بهورد لیزن و بهورد یعنی گاون حاطنه لی او تیره ناکه چما حتی نکی تشتکی گوت بخوازه خورد بکه تشتکی بخوازه باش پیش خید بیت الدیرو که و چانده وگر الدیرو که و چانده و نگره ام وکی ملتی کرد ناسنامه ما چانده میم دمام چهارشنبه نیسانی وره چهارشنبه سری نیسانی سالامه جبو من ناسنامه بو ما چانده نتویه نه ما نتوی بون به چه هاتی فهم کرن دبیشه مثلا گروپک چه بو یا پارتیک چه بو یا جی ریخستنک چه بو و رونشتو و ریزکنامه که به قلم و دفتریش خور نیویساند و آلک جی چه کر تشتی مصطنعه طبعا بون نتو نا او نتوا فكرك فلسفاك وي خباتك بك جبو باراستنا نتوا خو جبو خرد كرنا آلي خي نتوي لهنا بتشتيتي شاندي نها جبو ما اف ججن نتو دا آلي چما دجمن دا آلي اوليد تنكر حتى ما نهشتي بو يعني حتى هشتن قوما نما ويريبو بيروز بكرا بلكي پر كس جما ندو فرقي دابون دجمنه ما زانه اف ججنك نتويه خصن آلي اوليده وكي دولات ام ببيجن رسمي ورنگكي اشكره ببيجي قدخيه جير نباشه خصن آلي كي اوليده و آلي اوليد جيليد على ماندن حتى نكي ام جهان آستا ام نما ويريبن ججنا خو بيروز بكن هدي امجد في چاندا خود قربونك چي بو يعني ام ببيجن انسانك نزاني بو مساله في ججني چي و بو خودي زاروك او نزانه و زاروكي چي بو خوش زاروك نزانه به باندوره كي مزنكر لين ها قافن پر خور هاتن آويتن و روجانه نقاش لسردبن روجانه ام چتكن مثلا وكي ججنا چهارشنبه ایسال در باس بو ام کمانیه خوش دگرن کمانیه مدوی ججنی چه بون گرک دی ججنا بیده ام چه بکن یعنی جبو چهارشنبه نیسانی نه ام جبو ما ام دیجن مها نیسانی بوکا سالی شما بوکا سالی یعنی ام بیجن ها ده اعتقادي ماده باوريه ماده گردون و جن يك تشتيگو چاندا هاتي آواكرن بتليه جنيف هاتي آواكرن و بردوام کرنا جيانا انسانا خوپر کرنا انسانا لسر گردوني جي جوه گردونا چوك دهندره گردونا مزن ده جبو ما ان بيجن جن گردونا كبچوك لسر گردونا مزن جيان دكه و داره چاوا جبو چم ام و گوتنید بیجن جبرگو چاند هات آوا کرن اف گردونا گو لسر ریه گردونا مزن جیاند که او دیدم ما شاندن لخود کجیه ده کرن مها نیسانی دمان بیجن بوکا ساله یعنی وکی چاوا جنکی گدبه بوک اف جن دماد ببوک دمی پیش زاروک چید بن زاروکا پروردد که مالی چید که چانده ده آوا کرن رح زندی بونا جیانی چاوا جوه ام بیشن فیزیکیا جنی بوکا گد ببوک و آوا کرنید که ام بیشن نیسان بوکا سالی نیسان بوکا سالی چیه؟ همه گل همه گیاه همه برهم
ام ببيجن جاليه تيركا جاليه حيوانات حتى كي بن بحري شربه خوزي ذكرن قشد مهان نيساني دي دوي ما هيدن ها مثلا شما بيجن زواج شنابه اريش خمني ابي برسي سدم زواج شنابه نيسان بوكا سالي بوكيل سرخو قبولناك دبيجين مثلا هناك دبيجين ولد نيسان بزوجي بلكي نباش بفو بلكي ام بيجن نخوشي تشيبو بلكي بويرن تشيبو بلكي افتشتكي ميثولوجيه علمكي ميثولوجيه شما دبيجن جبوك هز نيسان هذا بوكا كيل سر بوكا مازنين علمي ميثولوجيا افوتش نابيج جبوتناك لا اساس خو د چاند آمده بوكا كيل سر بوكا كي ناب بوكا هري مازن د چاند آمده نيسان بوكا سالي بله يعني راستي بيفان وتشتين بر جودانا يعني جارنا وكو جي مرو جارنا جي عجب ما يدمينا كو تشاوا تشتكي وصا دبي هاي بهانه تايبات جرك نبا قالوا لغورنا رينا وها بالمجدولين تايبات جبونا في خاله هاني استخوازم وناس بكم هجركو بلكي نبو بقى وبلكي بو بجي هجركو مثلا زواج دبي هاي بهانه ده تشي بقى قالوا تشتكي هاتيه سر زمان بيكتين انا يعني استخوازم وناس بكم تشتكي سروي عردي وصات شي بويا خدي نظام من تشنبي استيا لأمد أولو بواريا ما دوات ما مستقوتي براستي يعني نيساني دا چه نابه الزواج دوات چه نابه جبر بوكك قبول ناكي يعني چاوا وقت ما مستقوتي يعني ما مستا ما شاء الله حرتشتك آني شروفك أري بوكك قبول ناكي يعني چه نابه نيسان بخوا بوكا صالية نيسان بوكا صالية جبر ويجي بوكيل سرخا قبول ناكي يعني بلي جبلي في خالاهان وكيدن چنا بد في هاي بهاني دببه يعني وقوت مثلا عرض نابا ورا جود كرن أري عرض نابا ورا جود كرن مثلا صيدين نيشرفاني نابت بكي جبر بيكون حمي تيروكا أو جي بينكي خواهنا هيك تيدانا رح تيدا جيان دبا حتى عرضي نابت باجوي جبر زندي هنا نوف آخيدا عرضي دا زندي هنا أو جي رح دوان دا جي هيا دنيسالي دا حمي رح لدنياي يعني وخون تيدا تي جاراندن ونوخا خانودك خاروجاكي نويا يعني خاروجاكي نويا بلي استشتكي ديجي برسم مثلا دفي هاي فهاني دجبركو وقو مثلا عرض نابا ورا جود كرن مثلا زنديين لسروي عرضي نابا مثلا ورن او كرن دفي هاي فهاني دا تشتكي هيكو ام بيجن مثلا خدوري خوارنن ينكو مثلا بيجن تدي بلكي جهكي دن تدي جرنا غوشتين او اوتينن قالي مي ازدي خدوري في كهاني دخينن جي انا نا خارني او دنينا اري يعني نورمال تدور خوارن دبان روجي هاني داي حمي بلي تشي دبا هبال عدنان كرم بك لها دچاندا ازدياتيه ده سرجي كرنا حيوان وخوارنا غوشت تني يعني نها تاني لجمع جن بويف قريداي ماي حيوان شرجي ناكل بركاسا خواستن بگوهرن گوتن تدي مفهومك شاش تبجي شرجي كرنا يعني جن شرجي كحرام يا نزان بقولي نا جن بوي چانده ما چما جن بيف ما ام ببيجن جبر جن ام ببيجن وك خود بينه هر جندي چاوا او رح دده چقاسي زاروكي والجمو شيرينن چقاسي كدد بينه دبينه مثلا اف بيجن مريشكي هاد معصية هكبوكا هجر شبه ده چاندا ازياتيه ده شرجي كرنا حيوان وخوارنا غوش تني لا بپربونا چاندا و بباندوربونا گل سر ما هات ما شاندن ما بري آني زمان امنا خوازن دوباره بكن لتنه جناي زيدي حتى نها يعني ام في بيجن نها هون تماش حواله مجي وكاسي حاضر جي يعني هم بينجم مالا ما هاگر جن تاني المال به يعني نفكر نجوار فراوين تشيبك وتشتكي شرجيك وهم بخنا حتى انها جني او باراستي لمر باندور لكري شرجه دكجي ودكوجي وخونيجي درجيني
وخطيت بهيز جي دبين دفردا تشتك هيا وقت ما مستبحث كري جن كما سوال وحار تشتكي سر جيناك جبار رحم دهندري جنيدا قلكه نوك ظلامه ظلام رحمي وينينا لأما يجني هيا يعني هيا أريد هيا لك رحمي جني هيا جنكانة جبر جني حمي حيوان جني أو يعني أو خدي كريا و حر تشتك جياني دا ناس كريا جدا سبيكي دا يعني حمي جنة حر كاركي جنة لأما ظلام هرتم لدرفة بو يعني ظلام فيرا فرق ناكي يعني سلجيكا اشكلانينا لأما أري لأما جن أولو يا رحمي جني قلكا جبروي بله كان بيش لدوسيا خو تماشا بكن راستي جبتك كي خوش بو اگاهيان جودان جبونا من تايبت ودبكو جبونا بيناري ما وحموها بالي مياكل بدراب نشتنجي املي تماشا دكن دوباره الوفد گرن بيناري ما شخوا دوسيا مي چيروكن زاروكا جي امده كان بيچن بهفرلي تماشا بكن روج باش دم باش تماشاواني مي دلال وعزيز جارك دن امي بهفرة دم خوش ببورينن بدوسيا چيروك بالسربيهاتين قلي ما وقلي جيهاني تاقو ام جوان سود بقرن وام بقهن تشتن باش وجبرقو سربيهاتين قلان يه ملتي ما ويه ملتي بياني جي بلي او جي باسبوريان هاتيه و جي تجارب قلكي برومت هاتنه جوان بهور بكن سرفي اساسي سرفان اساسا وان بنقها عالم بنقه دولة داتين شروكا ميرو قالك جارة ام دبهيجن بعربي تيقوتن وبكردي دبي وريسا دروي كنه يانجي حبل الكسب قصير بس شلو قصيرة شكو هاتي كي قوتي من زان دبيجن لجيكي شغل وكار فابريقاك هبو جي كاركي هبو قالك كار مندا قالك خبات كارا كار دكر رو جيكي جروجان يكي جوان كار مندا يكي جوان شغيلة دجيكر بيحس يعني بيگو مانتشي هاتو بدزي خياكر هاتي دزي كبري كنبري خدي بدبي كي خو مكري رابو خديه كار مروفكي زانابو مروفكي تيگ هشتيبو اف بلان هان دا برچاوي خو از يو سابقم از دزي خو درخم وچلو بانك شاكر بان خبات كارا كر گو گلي خبات كارا ورن جواتك جوار شكر گو خيره گو هم تفد زانن گو الجمع دزيك شي گو بلي بس خدي زانه والله ام قشي بيريني قو ازانم بلي ام قشي بيريني بلي تهمت جي لشر قشاي تاقو يعني راستياوا يا براءتاوا بيخو يعني كرن امي نازبكن قو ازبني حاليك جوا ازي وريسكي بدموا بدريجبونا متريكي هوني تيخم بن سريخو هوني سروي وريسي رازن سبع وقفي شاقي زيبان وكم كسي قد ذكر به وري سيويني متريك ونيف مترو اللي زيادة ببه وببه مترو ونيفك دور ده زي ناس بكم بكي ذكر ايكو شو اقو غمناك جوي چاي بري بي چاي وري سي خبرن خصن برسري خو اي دزي ناوان دي كابو كيوي لهكتن ناوي قتيا اي شو مساله خدي ببي حسن وري سي خو خص بن سري خو بس يجا فكري كا ازي چاوا بكم قو أسبناك شفم من بيتشكر رابو وريس يخوا دنيفير قصان كر نيف مترو نيفيجي قصان وقتها أو نيف متر أهم بيسر وبيب متروك وجازي خلاص تمام والله ميرك ولو كر وريس يخوا قصان تخز بالسري خوا هادين روجي ويجا ميري بانك شا قو كاورن هاتن جموي قشا وريس يخوا درخست وريس قشا هين أو متره ايگو دزي كريه وريسي بويه نيف مترو هات كشفاندن و وجهي وين رش هات خو يعني كرين قو منه تا قصان جبو قو تنكشف جبرك تدزي كريه اجا جيفي
انجامي وجبه جروكي ام تم الجمته قوتن دبي وريسي دروا كنه يانجي حبل الكذب قصير اجام هبيدار حشي في حضوري تشكسي قولوا افكاري خراب ذكر قو عبرت وسودي جوان شروكا بقرن وهاش خو وريسي قهبن جبر ايرو قلق خديه وريسي هان قو وريسي خد قصيدن ام هبيدار وقت بيجي قيش كشف ببن وبقهن شارنوسا خويقو او استحقاقي وانا وتاجارك دن ام هدو ببينن ام فيدي جوان شروكا بكن دما وخشبه كاتي وخشبه تماشاوانو هم بمين خوشيه دك گلكي بخاطري وا بینەرێ ماش خوا ئەم ژی دۆستی خۆشی بەگەریان ئەم جارە خوا بە هەورە بەردەوام دکن میێروان دووبارە ئەم بەدگەرنجم و ئەزوێت پرسم دوێ ڕۆژەهانێدا دە ڕۆژە جەژنێدا وەکی چاڵاکیین ود ئالی کۆما گۆڤندێدا ئالی چاند و هونەردا وەت چاڵاکیکردن گۆڤنداوە گۆڤندێکی چاوە بوو بجلو بەرگێ بێگومانی کۆنامەیە وێددا هەروەها دریا گۆڤندا خۆدەوە نامە و چیرۆکێکی چاوە پێشکەش کرد بەێ گۆڤند لوغەتا زمانê laş e tiştin hene di çandê de dima ku tu nikarî zimanê xwe tu wan behebrînê tu birêya govendê tu wa tişta tîne ser ziman dima ku govendê dikê tu çanda xwe raberî alemê dikê tu dibêjin ev çanda min e nihayê me bi rastî yanî çi cejn bê bi taybet cejna çarşemba sor em hazirtiya xwe dikin em herêmeke govendê em xwe fêrî wê herêmê dikin مثلا برياوي 20 روجا هيفكي ام حروج يان حر اسبوع جاركي ام بروفاتي خود كنو ام فيري وي هريميد بن واذا بشتي ام روجا ججنيجي ام تشن بروفاتي خود سر دكيجي تكن وبشرم بشي عالمي ام وي غوفند اخو ام دكن غوفند تشتكى يعني نها مثلا قال هنا غوفند وانينن چانداوان لاوازه نوکه چاندا کردای نهایما مثلا یما کردا گووند جمع گلکه گووند جمع کردا يعني هر هريمك بگووندا خو مثلا معروفه يعني نها یما روجا چارشنبه دما کوم چون چارشنبه صور ام به هريما کوچرا دا کتن نها مثلا گلک هريمه دن هنا هريمه سيواسي هنا ديلو كيا يعني گلک هريم هنا فگووند يعني دما كنت هاري ججنه وگووند نبي بيت حسيت شكا كيما يعني تشتك وي ججنه خوشبونه كوي نينا لدما كو گووند هبي وامهرن وام تشتكى خوش رابري عالمي كنت طبعا مثلا اولادن هاتبون چانديدن هاتبون دما كو او گووند ديتن او جلين كرديه كون ملخو كربون رمزه كوات اشتاهبون يعني مثلا ما گووند خو ما تشيكر ما قوتوان انه فام الفيدينا ام نلا وازن يعني ام برخوددن و ام بريا گووندي تشتي چانديه کو ام نکارم زمانه خو بيجم فام بگووندا خو ام رابري وتكن يعني دوی روجه د آلی چانده د تایبت از بیجم تنه گووند پیشکش کرن یان وکی دیجی مثلا شانو تنه نگلو ستران ام بیجن افتشتهانه جیناین پیشکش کرن نا طبيعي يعني دما كون فيجن تشتي چاندي ام نتنه سراليه گووند داخفن شانو جي هبو يه موزيكي جي هبون وقلق تشتيدن جاون ها مثلا جمع إزيديا روجا ججنا چارشنبا صور كوما دعاجي هيا هي قولات بيجن مثلا هم زاروكن هم مظنن او دعاية ديني دبيجن قولي روجا چارشنبا دبيجن افجي تكاري انه بيجي طرفة كوي چاندي هيا بله بله ازواج تبرسم میروان جبوکو زین بیتر وین آسبکم تفرق جداهی چاوادی تکلو دناف برا ده مثلا دایکاتا گوت دایکاتا یشخوا دایکاتا گوت من بچوکانی خو قد ججن ندیتیا لی مثلا پشتی گوناس کر فیر بو ادی ودا فیر کرن و اف ججناهانه جوره روج بروش کلی بکلی بلی فکر افی کهانه مثلا بیجن فرق جداهی نبرا ججن حطانی ججنه مثلا یا ایصال یا بار شو قيس فرق جداهي تذهب الجورنر ريناتا؟ نهال جورنر رينا من يعني ججن بري راستي باشا من نجهان دماكو مثلا ريجيم هبو وظلم ودستلاداري سر بافي ما هبون سر دايكي ما هبون
نهاية ما متشافي خو فكر ام دشورش هذا مصنبون ام بشكل كي آزاد مصنبون ام كارن حمو ججني خوام برحتيا خوام ام بي احتفال بكن چه عيدان وروز بي چه چهارشنبه سور بي چه ججني اولي بن ججني نتوي بن ام برحتيا خو بآواي كي آزاد ام بيروز كن نها مثلا يعني بطيبت دما كو ججنة كبه او ججن يعني تبخوت نزاني انه چيا نكو دايكاتا مالباتا تبيجتا انه ججنة كولو هيا ام في روجي ام چه دكن ام چه ناكن افا يعني اما مثلا تبيجي انه فرق نافبرا ججنا سالا چوي ججنا اي سال دا هر سال خوشتر دبي هر سال آزادي بهتر دبي هر سال ججن خوشتر دبن مزنتر دبن عالم بهتر من ججني تناست كي يعني سالا شوي مثلا ممكنه انه هناك ملاتا ججني چهارشنبه سور ناس نتكرن اما اي سال بخيرا كدا مثلا ريخستني ازيديا ريخستني نتوي كردي بخيرا شهيدا ناس كرن انه ججنا كوكا چهارشنبه سور جهه ايرو قال ججنا چهارشنبه سور مثلا لاوروبا كان لدولتي اسيا كان يعني هر سال بهتر بنافو دنگ دبي برخوش نه دماكو مثلا انت قوتنا كي خوش بو بري دمالي دا قد خوبهاتا قوتن هال سر اصلا جيهاني تي قوتن كو چهارشنبه سور هيا وقال لك هيا في روجاهان بيروز دكن وقولوا باوريه وي پر جودايا يعني تشتكي برخوش دما كوج أستكي طنك وجتنبونه إدين ها هبونه كلي هبونه كي بربر فره تشويا هذا المجدورين أزوار مجموعة أزواجي ببرسم دفيرو جاهاني طيبت مندية كوجن تيدا دكن جن تشدك دفيرو جاهاني دا دايك دفيرو جاهاني دا تشدك مثلا بيجن جبتشوكاني وحطاني نهام ججني يه قالي خويب سلمان مديتية كوتشاوا حاضرية خواجبونا ججنا بتشوك يا مثلا يا رمضان ويا قرباني دكن جلي زاروك خوا شيراني جبونا ويروجا هاني تينن كوليتشا تينن بيشوازي دكن وهر وكيدن تايبت افدايك دكا دايكا مي ازديجي دمالا خود حاضرية تشاوا دكا ويروجا هاني تشتيج بونا ميواني خو بيشكش دكا تايبت مثلا بيجي نهال بدرا وجبو مجي انيس باز دكن جبوناوي هم شكرا هم كوليتشا هم هيكن رنجن امش وجي ناس بكن والله امجي تدي دروجا بري سيروجا ام دسبيك دايك تابي دكا ولا خاپاقش دكا در دوري خاپاقش دكا ام دارن سوكي ام دارن شكل جيتينن و ام دارن هيكا جيتينن و زاروك تابي جلي زاروكا جي ام جير تينن جير دكرن يعني براستي يعني همي دايك دكا ام هيكا دكالينن ام لبرو دنن ام جي الوانا چه دكن جماعة فرينا ام ورد بين كومبا ورد بين كليچه هنا حاضر دكرن وهنا جي چه دكن المالي يعني براستي طابق المالي چه بن خوشه يعني جي كريني خوشتلا لي اما او كاري دايكه يعني ام قراضي خو حمي دكرن شاكرة شوكولاتة تشد خازي يعني أو هيكا ام رنگ تلوين دكن و ام حاضر دكن جبو ميواني خو و ميواني متين و ام استقبال دكن و هوا بله هذا المجدورين أزواج برسم مثلا كورية الفيدراية ميروان جي نظام بتهيك رنگ كرنا أكيد جارنا يعني تشفيدك اف تشتيهانه مثلا اف تايبت منديه وان روجاهان مثلا توكي دايك تشاوري دا برزاروك خو كو او جيورن مثلا حاضريا في روجاهاني بكن بترى الي كاربن فان هيك هاني او بخوجي بدستي خو رنگ بكن جبركم مثلا اف هيك ناميه كده دنها ما تشتكي وساجريزيه دما كو بدستي دايك وزاروك وهفجيني بيا تشكرن جودابونا بيغمان هي اري طبي جدا بونوي هيا مثلا ام برد علمينن اف چارشما سوره اوا بهيكا امي بكلنن امي هيكا بلونينن باف يعني انه سر جاردون الدنياي اف هيك وك دنياي وك كره الارضيه ام دبيجن وك كره الارضيه اولو دجمده وام برد علمينن يعني ام برزاروك خد علمينن اف جبو فيا اف هيك ام تلوين دكن برنگي بهاري برنگي تشيچاكو مثلا يه زرعيه يه سورهيه يه كاسكيه يعني بحر تشتكي ام برد علمينن
نها روجيا ازدي جي ولويا او جي طبي او جي ججنكي ميدنا روجيا ازدي دیسا چوکیا وانده مثلا ام جرا دبیجن چوکه 5 سالی ده زارو کما روجیا خواده گرن ام جرا دبیجن اف روجیا مایا اف جبو ما ازدیای افانه يعني ام حر تشتكي بروان دعلمينن طبيعي ام بروان نعلمينن قل دجي اولني دندر كيفن نا لأما ام جير دبيجن اف اولا مايا شو اولا خادرنا كيفن اف اولا مايا بله ججنا ایسال تچا پیروز کر گلو فرق وجود هید نورا پار ده بو آن نبو بخدي ججنا اف سالا چیه و ای سال بخدي الجامن يكبو جبر تدي ام چون جم هوالا کی ما هيا ما گشتي بهفره يعني ام 4-5 مالبات ام گشتي جن بود هفره ام رو نشتن ما هي كلاندن ما گشتي لوناندن و ما حاضرتي خو گشتي ولوكر بله او جبات بوينا جنان خويسي خوش بو والله خوشه قال لك خوشه و بشراجي ام واك جني يزيدي ما اي صال تشتكي دنكر اي صال ما حاضرتي كر ما قشتي خسته كيساده يك بيك ما حاضرتي كر ام او حاجزه ما يقصيشي هيا قصيشه تربس بيه بينج حاجزه منا دبوا بارانه ده باران المدكر وام چون ام الحاجزه قحمي جاريان ما عيدانيا خا وججنا خا ما بوان را بيروز كر ملوان بلاكر بله دستي وصعبة صعبة قالك سباس هبال عدنان ازوار مجموعة مثلا ازبيج بري نها لجندي خربت غزال تبخوا جوي جندية بري نها از شومم سردان كريه ججنكي برخوش الويدرا راستي تشيد درد كيفن للدرفر ودنين يعني دنافا خوزاي دا ججنا خو بيروز دكن افخوش بوينا هاني لوي جندي هان تايبت امبيجن يعني ولو جودايا ايصال ججن شاوا بو قالو يعني ايصال ازنت شوم راستي اما خوازم جدا بيتا بفيزو از خوازم تشكي بيشم نها چهارشنبه 2025 پرتش بخور آنین تشتي بخور آنین چی بون؟ دا آلی مده وكي ولايجياتي وداليه كردياتي ديكشتي سركفتني هري مجن برهما شورشا نوزدي تيرمه بقرآني نامايك جارا يكم ريباركي ديروكي لسر آستا دنياي تين آسكرن نامايك جبو ولايجيتي ديروكا اجياتي دي درفاي دي اولا اجيتي فيلسوفك ريباركي قو دنيا قل سر نقاش دكي نامج مرنا هاتن في صالي ناميك ريبارين توي ريبار ابوجي جبو ماهات يا سسيا يعني ما بحثاوي نكر چهارشنبه سور سري نيساني يا قوب قرصاي لكوباني تشيو اف تشتكيش بقرآني تلويدا راح حاضر بوش خوانا اري ام في بيجن يعني برا هركس دنجي ما ببيجن ام ببيجن ما وكي جفاكا اجدي ما قلت امي هرن كوباني چهارشنبه چه بكن نا يعني جن ببيجن جفاكا ما اجدي الكوباني برن وهنه وچهارشنبه چه كرن نا يعني هناك مالباتي ما عفريني يكوش بريا شهباي هاتن كوباني ليه تشتغو جمر هات كوباني خبر دان ما قلت ام چهارشنبه سور چي دكن و گرك حوالن ريفربري ور الفيدري و تايبت جيش بو اخافتناوي و واتايا چهارشنبه چيه يعني ما اف قلت ما قو ام شاش مان براستي ام شاش مان و ام كيف خوشن قلت ما بريار قلتي يعني ام في بيجن ما شو بيروسكر ما نشو تشيكر ام شو نابلتي خوي كوباني ليه براستيجي قوتن تي قوتن دما قوتن شروكاتي بيجي هر جهاك شر كوكا خوش انتي وديروك جندي وخفتقريني برجارة ما او نذكر يعني ما الهفت هوب نذكر كوباني تايبت مندية كوباني انفي زانن كوباني اري نافي باجار كوباني لي كوباني دستا شروجي
دشتا سروجش خو وارگها دورش و عدولا او بنهکرنا برخدانیا دورش و اوینا دورش و عدولا جی او جی به برخدانیا آرین میرکانا و بصدا کسی وکوی بود معنی که هری مجن دی دیروکا اولامده و دی دیروکا چهارشما نیسانیت پیروز کرن یکم جار حق واستش بخورد دینه نو افجی چهارشما 1025 متخواست ارتش کی ببیجم یعنی متخواست اون پرشک اجمه بکن بله و او پرش نکر یعنی پرشک اجمه کن دی بیجی چما دما هون تخوازه ویه که بخون هون هر دخل نه دمش بیر کرتبش چما هون هيكا بهردش كينه انا بوي مثلا وك حناك الهرد خن ادشكي او جوي دستين يعني شاهيه وكيف تشيف بليستيك تشيف او تشيف اساس يخون ها ام بيجن دا عاليه علمي دم بيجن اللي قارين بك تشقاس كوكب وتشقاس تيرك وتشقاس ناف لعزمانه هنا هر دك كوكب لهف قلبين تشيبو تشقاس الخزاي زنجين بو تشقاس خزاي تشيبو اف هيكا چهارشما نيسانه دمات بشكنيني و بخود بيجد دكش هيك خل هفخن بشكنيني لتشتكي دن نخن لكافركي يعني نزانم لهاشنكي يعني لديواركي نخن اف كوكب دبيلها وشاغي تشت بيجي جبوش كان عندنا يعني او اعتقادي ما باوريه ما اف بيجي هر دهيك العزمانه الهف دكفه جيدبوني تشيدك أريم شما نلقى قرينا أم بيجن أفضل آلية علمي أم بيجن آلية خوي ميثيولوجيته نهاد علمي بيشكتي دي ويشتر برنافك لجور كيجان كوكبي كيف كيجان ستير هر يك نافي وهي شتشيد بأري ليه دباورية ما أفضل قوتن ده هيك العزمانة الهد كيفن خزاي زيادة تردبي جان زيادة تردبي جبو في هيكا بهردش كينه كوباني تشتيقو شكر بون براستيجي تبيقو سالا بري مال چند مال باطي ميلوه داري هبون ججنا خو بيروز ذكرن برنگا كي شفق بو يعني ملتي در دوران واجي تشيلوان بيروز ذكرن لي حاضريه ايصال لكوباني تشيبو ام ذكري بيجن حق وصال ام چارشم تشي ذكر يعني بيجم حاضريه ما خرطبونامه نوك آكوباني إيشال آلی که خوی چاندی دیروکی حواله می گووند و جوان آنی زمان سپاسیاوید کن مبخوا يعني ما چند سالا کاری چانده کلی پرانی مسرح بود یعنی جی گووند یعنی جی ستران ته چه بکی دوان روژه واده ته سترانی فلکلوری بیجه ده چاند آمد ستران چنه هر سترانک آکارکی سترانك بالي هي دما بالي دك اري سترانك ام بيجن اي قفلا هلتينه لبي سترانك يه دما چاندنيه دك سترانك يه دما جود دك سترانك يه دما بيجن غيري دك تدي هور دكرن وغندي قل هاف كوم دبون وبهفر سترانك دما قدان دكتن اري دول رودنين ستران هي قاوا تفن شير كرن والحاصل ام ناخذ سر ودريج بكن هر تشتكي شيدبو اف ستران جي ام بيجن هراني دايقاد اف ستران بيج تخستن جبر كار دكرن يعني قسمه كي ام بيجن بشكي هري هندك امير بو كاري جرام بو انها تهات مثلا لسيرفي دكي تسترانا هي بالت بيجي gerekt bir naskirin hey pala çima afstran hey pala çebu açbu gerekt govenda palal darxe اري هبدو تمام دكن اري gerekt govenda çandiniye le darxe اري gerekt govenda dan govenda mehidet gerine dayık şit beje yani beşeki baş van azanın belki yine ki beşne hebiji em nizanin efçet ki چانده زنگین دکی جوان کسی گو کم بونه دبیجه چاند به هات آوا کرن دیروگ به هات آوا کرن لیم خواهن یعنی در نتیجه
پێشکەتنا علم دێ و ئەو علمێ گۆ نەکەت خزمەتا ئەنسان بوو داگیرکەری لەسەر چاند و دیرۆک و زمانەیە جواکە ئەم گیهاندن ئاستا گۆ پڕ کەس نزانیم بوون جەژناوی کەنگی وی چاوەژی پیرۆز بکرد نەتەنێنها ببێژن من ڕاهیشت وان هێکا و مە هاتم جەم برایەکی خوی عەرەب یان جی کوردی مسلمان یان مەسیحی مدا بەروی نەتەنێ وەڵا ما ji bo معنا بچووک لێ بنەرە ئەو کەس دەما ڕادهێلێ قبول دکە vê çandê qebûl dike pirrengiyê qebûl dike dibêje ez tê birayê hevin ez pirrengiyê qebûl dikim em ê bi hev re jiyan bikin niha bi rastî tiştekeyê tiştekî ez bêjim mimkin e civaka êzî dibê pêş vê mimkin e sala bê qebûl neke tiştek tenê heyî mesela îsa lê zêde bû mesela ji sûkê here şekir bikir û nizanim tiş miştê bi erebî dibêjim mustana tiştê memela bînê lê zêde bike wê çanda vê rojê xerab bike wê rojek bê hinekê bibêje dema vay çikolat heye û şekir heye û nizanim çi heye ma çi hewceyî van hêka wê hêdî ber bi qirbûnê here xistin sûretekî pêşketin lê tu pê bifikirin ne sûretekî pêşketinê projek qerkirina çanda vê rojeyî em vê jî bibêjin ev tişt divê çandê de tuneyî çêbûyê efewiyê hezkirina ji bo vê rojeyî hezkirina ji bo mêvanayî ji bo tiştekî xwe ji mêvanan biqedimîne bi vê nêteyê lê ne giranbûna çanda nan bibêjin cejnê wekî de hene cejnê rojiyê hene cejnê em wan nakevnûyî mijarî de lê çarşema nîsanê tit qûs yê di roja çarşemê de tên meşandin nabe bê guhertin يعني افتشتي جوا جوتن مثلا هيك هوج دربتين كرنتين مالي يعني جرك بدستي وان دايكي هاني ودوي مالا هاني دورت شيء تمام نهام بيجنمي كوريچات شيبكن جرك جندري مالي شيبه اري دشبا çarşamba yedi mesela ev çan jilceme hey de çarşamba nisan ide gihana astek henek roja çarşamba hayvana şerjet ku xwarni jişet ke ew jina çandame بله de roja çarşamba yedi pez dot dibêjit tu şîr bihêle tu xwezaya tiştekî roja çarşembê negore tu xwezaya şîr negore neke penêr û neke mast û neke ti tiştek roja çarşema nîsanê di sibawê de nihalce me heyî mesela pez didoşin heger em bibêjin berxêwan hene berx beraber didin heger berx li ber tinî jî mecbûr bidoşe didoşin lê nakin tiştek wê xwezayê nagore di roja çarşema nîsanê de tê nikare kevirekî ji dewsayî rake deyne dewsa kevirekî binît niha em vê jî bibêjin ha mesela em bêjin xweza bixwe xwedayê xweda bixwe xwezayî ji ber vê yekê di çarşema nîsanê pir tiştê wan ku bandor çêbûyî bi sedê sala em naxwazin belkî me dirêj kir em dubare bikin ev tişt ji roja çarşemê بله يعني راستي هرقليين پر بباندورن جي ها و پر هرقلي جي دوی روجا هاني دهنا كان بچن دوسيا خو تماشا بكن ام مجارك دي دبش خوي داوي دبدكن باشي دوباره لو بدگرن بينري مش خو دوسيا ما يا گوتني پيشيا جي اماده يا كان بهفر لي تماشا بكن گوتنین پیشیان مدو دوسیا خدا دو گوتنین پیشیان یه باو کالان جوارا آماده کریه هرس دی چاورش دبه هرس دی چه رو رش دبه بیگومان گاوا کو هرسا مروف را دبه جاوی مروف رش دبن و مروف تو کسی پیشاوان نابینه وی دمی مروف دبه کو چوتیه بکه لی گاوا هرس جی مروف دی چه باندورا چوتیا کو مروف کری جی مروف را وکا پوشمانی تخویا کرن حبس میرایا قید خرخارا شیرایا شک نینه کو دجمنی میرخاسان به تنی وان بکاره بحبس زندان قید و بندان صفت بکه لی اوتن گزاری جی میرانیا میرخاسان توش تکید آناخه وان میرخاستر دکه
بینەری مەش خوا ئەم جی دۆستی خۆشی بەگەریان ئەم بەرنامەیە خوا بە هەورە بەردەوام دکن هەواڵ مەجدورین ئەزوێشتە بپرسم گرنگیە کۆ هەر ژنێک هەر دایکێک تایبەت لێ ڕۆژەهانێ و لێ چاندەهانێ خۆی دەرکەوەیانی میناکەس بێژم ji دەستپێکا بەرنامەیە حتانینها هەرتم وتمەن بەحسا ژنێ دکن یەکۆ پاراست ژن بوو یەکۆ ئەف چیرۆکە هانێ ji بۆ زارۆکێ خۆ دگوت ژن بوو یەکۆ ڕاستە ڕاست نێزیکی هەموو پیوانێن vê cejnahanê û heger ya rojiyê û her wekî din be jin bû. Fegirîngiya ku jin hîn bêtir lê xwedî derkeve û jinên ciwan jî bide fêrkirin ku esasê parastina vê çandahan jin e. Rastî yanê em jin yanê em yê hinekî bamir mezin ne gelekî mezinin û ne biçûkin jî tabî yanê em zarokê xwe dielmînin yanî çi keçik biye çi xurt biye yanî em berwan dielmînin em dibên ev ji vê ye hev ji vê ye hev ji vê ye çima tê bîra me dayika me ber me dielmand yanî dayika me ber me dielmand yanî her tiştek em ji ku elmîne em ji dayika xwe elmîne rastî yanî jin kedê dide di her milekî de di her karekî de cejna de di her tiştekî de jin yên rastî jin kedê dide ya rastî em yanî em ser bilindin em jin jinê dinyayê giştî û jinê zîdî bi taybet yani em di wextekî de hatine dinyayê yani di wek dibên di esrekî de esrê rêber apo ye yani bi rastî yani em keda wî ji bîr nakin ez ke şexs jî ez dibêjim yani ez keda wî ji bîr nakim kedekî gelekî mezin daya ji ber jinê de ji ber jin li heqê xwe xwedî derkeve di her derekê de û di her karekî de. Belê. هەواڵ عدنان مەسەلان بێژن me pir behsa rêbertîkirina diriya bernameya xwe de we jî wanî ser ziman we got ku çawa rêbertî bi fikr û felsefeya xwe bi naskirin û dîkolîna wî ji bona her çandekî her netewekî her olekî gotinê rêbertî pir dewlemend hene ji bona ola îzdî jî. Mesela rêbertî ji wan kesê ku qebûl nekir ku ev ola hane bi rengekî biçûk û îtarekî biçûk çarçoveyekî biçûk de were xeniqandinna wekî olekî ji kevintirîn û heta niha û di pêşerojê de wê bikaribe ji olên herî sereke û herî navdar be bi wê nerînahanê lê dinire. Ez hinekî têkiliya rêbertî bi ola îzdî bikim çawa parast çawa nirxandin ji bona wê kir li gor nerîna te li gor dîtina te bi rêbertî re her û her ez wê ji kesayeta we nas bikim. Niha kesayeta rêbertî gem binerxînin bi roja lazim e lê bikarin çar got nabêjin em binerin ha 28 şoreşê Kurdî rabûn ser neketin dişkêt pirsî dibêje tedî xiyanet hebû nizanim çi hebû ebû mijarî pir ew nakin mesela ne ew bû tu bir dîroka şoreşê Kurdî bixwîne şoreşa filan bek filan axa filan mîr filan şêx filan yani giş malbatê mezin û giş bi sîfet yan sîfetê rêz û hermet ji bo her kesî derbas be şoreşa yekem di Kurdistanê de rabû lawê malbatek herî feqîr û hetanha herî feqîr û netibêje malbatek fire çima ev kesayet rabû û ser asta her çar pesçiyê Kurdistanê di salê pir nêzik de bi de hezara li dorêz çêbûn ji ber felsefak ji çanda Kurdî ji dîroka Kurd felsefe çi esas girt çanda xwe parastinê çanda abûrî çanda xwe bi rêverbirinê çanda got çawa jin û mêr û law û keç ferq û cudayî tune çanda got desthiladarî tê tune lê bêguman di Kurdistanê de çanda Kurdî çanda ya herî kevnar çandayê ziyadî em bibêjin pir ciwanên êzcidî bi nerxandinê rêbertî felsefa Hezretî Zeredeşt û çanda ola Tawusî Melek nas kirin ji ber em nebibêjin mesela şoreşek di alî olî de bû na yan jî di alîkî hizbî de bû na yan jî de şoreşek netewî çandî
لێ بنگەهێ خۆ چاندی ئەم ببێژن ملەتێژی بکێنبوونا ئۆلا خۆ و bi tirsa goxunî dûrî her tiştî dikirin jina destpêkê şehîd ket li hereketa tevgera azadiyê de heval bêrîvan bû û bi daha wek heval bêrîvan û xort û jinê tevlî bûn çima gelo vê pirsê bikin civaka êzdî ji berî rêbertî derkev û berî ev fikr û felsefe û berî şoreşa nozê tîrme hêl Rojavayê Kurdistanê tevkeve yani xwedûrî tişta dikir û çima berî pêncî salî ve xwedûrî van tişta nekir ji ber heqîqeta xwe di vê felsefê dît rastiya parastina xwe rastiya ola xwe rastiya çanda xwe rastiya hebûna xwe li cem rêbertî li cem rêber a bû dît mesela em fê bêjin Koçek İbrahim hebû Koçek di ola me di çanda me di koçek hîn jî henî pirkê min taban koçek pirkê min koçek zanît wê çi çê bibe lêşkesîr nabêje koçek serê xwe ji insanar datîne tiştî wî jêr dibêje dema wê çi bibe lê ne bi rengekî em bêjin Koçek İbrahim tevlî tevgera azadiyê bû Koçek İbrahim rêbertî wê demêşand got ê te gotin ne bive insanekî siyasî û partîtî vî karî beşîne her tu koçeke tu derwêşeke di nav ola xwî êziyatî de vî kar û xebatî bike vî bike şehîd ket Koçek İbrahim ev etiraf dikir digot ez derwêşekim ez koçekekî jîdî me tiştine rêbertî ji mir got ev got min nizanî bû çima nizanî bû em vê bêjin em kesê ji derve li ser li bajara û li gundad gerin û bêyî gerrêcîma em bigirtana yan jî em di zindana kirana tê mana xwe em ne kesayet ne azad bû kesayetê azad yê got ji ber dewleta reviya û cî bi cî kesî ew bi cî jî nedikir û kev bîst sala bîst û şeşa di zindanê dijmin dijî ew kesayetê azad kesayeta azad age lêgerîna dikir age şîrove dike age dibêje pir kes niha mesela bibêjin tedî li vê derê Rojavayê Kurdistanê bi taybet vê dibêjin dibêjin ma rastî bi serê te ketî yani rastiyê nebêj lewra ji bo ola êziyatî hetanekî o giha navek li ola me hat kirin taîfe û pir kesê me êzdî jî pê bandor bûn طائفه طائفه چی معنا خود گریدای هنکای طائفه گریدای هنکای نه ام ببیشن مذهب هنه طائفی هپر هندره اولاد هنه نه بيشن د اولاد ابراهيم مسلمان تيدن مثلا ظاهري وقادري ومالكي وشافعي وحنفي وشيعي والحاصل حقاس دي ستيل چی توب دبي يعني مذهبك گریدای مسلمان تي Ali taifi jiwarı. Led olay ciddi tişteki mezhep yani cemi bejin taifi tinabu. Mesela ari falan herem gredai falan şeyhi. Şeyhmend vak naha çava derweşe kard ki şeyhmend falan herem gredai ev milidiyun pe kard dikir. Yani şems bir rengi secadin ve evvel hasıl per şeyh bun. Dama mesela gotin az bejim az şeyhmendime ne yani taifak dinemi ya taifi mi? Abi bejin gridai dve heremê de ev malbata şêxmend ev malbata şêşim evan kar de damaşandin serokatî pir tişt ji hev derxistin. Bi rastî ji bo ola me wekî lêgerîn û heqîqet û şîrovekirin kedek serokatî pir mezin û di dîrokê tê nîvsandin ji bo bahat kirin. بله میروان تو بخوازه هری داوی تشتکی بیجه نامه یان جی بنگوازیت هوا کرم بک داوی داست خوازم بیجم از به هیویما سالا وری ججنا وری ام سروکا پو ریبرتی ام لدر و بینن و به هیویما نو سالا وری اسلامتی اک ل باکور رجلات سوریه و لسوریه هموی چه به و نما کنکوجی و فرمان سرگل می ازیدی و کرد را در باز بن و کدا اوقا شهیدا نچه يعني فالا واز بيجم سركفتن يامه ان شاء الله بيجمان
ام اخافنا تداويجي قداري بكن هفال مجدورين بخواستشتكي بيجا كرم بك صافي اجي دبيجم يعني ام دبين ان شاء الله يعني اف صلاة صلاة يعني سلامتية با جج حميد نيايرة وبطيبات جمع كردارة والسورية تفدة والباكر رجلاتي سورية والعفريني فقرا مي العفريني با فقرا حر إنسانة كي لسر كوكا خابة لجهي خابة الواري خابة وإن شاء الله سركفتن يامي وإن شاء الله أمي فقرن عفريني وحر درك باش بباد سوريا دا ودباكر رجلاتي سوريا دا بطيبات يعني بله إليك سباستكن هفال عدنان بخوا زهري داوي تشتكي بيجا كرم بك أنا سخازم في بيجم جبو آشيتي وآزادي وحشكرن وهف قبول كرن ام خودی لچاند و دیروکا خود در کهون و ام در روز پیش ده پروژه هری مستر هری خوشتر لسر اساسی کوکا خو و چاند و دیروکا خو و سلاوریج بو هر کسی ما گدار کرد و ام ججنجی هر کسی پیروز دکن. گلکی سپاس دکن جو پش داریاوه ساعتا خوش به دوباره ججنا و پیروز به گلکی سپاس دکن. بگمان بینری مسپاسیاوت کن کوب خوشی حتی وکیلی هنه لمت ما شکر دوباره بیجن ججنا و پیروز به هر و هر سال نو سال کی سرکفتی دناف د آزادی تایبت آزادیا ریبرتی برنگ کی فیزیکی ام هیوی دار دکن دوباره جبود بیجن روش باش.